ki kubor nakaslem jong unongsan hima. UMP Kashlong uba Vincent H. Pala. Ulaong baka jujia bonsien baki basyat kalah kajingale kidei kibadan hapo. Uba Pala ulapan pau yakani haba ajing kren hakajingalang kan maburam ya kalengku sngi klat kabasis pa sanpau kandaisnam ukiang nongba ya kabalapan long da kasen lang senrat nyamtre shilong menta kalai pau tarik unok pra arhajar arpawe. Haba keren chapang kajing len ladi ukiang nangba hakajing kun persya ya kasorkar pareng uba Pala ulaong bah pedeng kajing kun ya ki pareng ukiang nangba ula syaksyen kala haki brio ki banapo bat kani kajujia haki weiru ki benta jong kajingale uni UMP ulaong ru bah ki babun ki jingale ki don ki nong yalam ki ba pendem no Henry ukiang nangba uklem pendem bat yakun hado bo haban IT yala kajing em. Uba Pala ulakan turu yaki kun samla karilum kasi jantia banlong ki bayatali bat shulur hakinu kinu ki jingale ban poisya kathong kamtam hagane kajuk kabamenta kabala sakhi ya kajing kala hakarukom trekam lengba kajing pendan kam yaki kor kibor ulakan tu juru yaki samla ban namngop haki jing sniu ki ba pentron ya kalawei ki kun kikti kum udrang bat ki wei ki jing sniu ki ba pentron ru ya kajat ban riuhi barok kawei. Uba Pala ulakit boket riang ru ya kasenra bakan nang la bantrei nakabanta ka bhakamian ka em lang sa lang barok kawe. Sarkar pareng ham ko penem kam ado kharal regimen wa suppress ya kete wong ki kajentia rebellion kawani Ahmad dawo kian namba. Nei daw dong jing sniaw rem yang ke sarkar pareng wa ham ko penem kam ado kharal regimen wa wile pacha ya kian namba ongi du kenam gerente andai kian ba memele du kenam gerente bon ki sulai ki tuk ki man yang sarkar pareng kniu lamba kniu nek dekite ki jo ile pacha ogi dem ki ko ki ongi ko pacha wo wanra ya ki tuk ki man nadu na Rusia wa wile pacha wa ki cepai yang sarkar pareng hadir yang izin klan izin pasi ya wo yang namba hang lipau tadi u Desember kat transfer bawang kajingla yang kijaintia hai kipor perca yang sarkar ren memukut ko mpuem pendem wanki hanna dan deklan unang ilang yongki dang i nyele perca ki wa sarkar ren tangman lo ongi hete dur wa ongi in an unorganized manner. Nei bah OM di utau nong yalam uyi dalam organize ya kini kejingle perca kawa jor perca ya sarkar keren. Kinong chom yang kichnong kam harambai chapadu chanang tingi chanang bare chumkian juai chumenso chanartiang chalamin chukla wanang ba dang yele hiji hapo Ahmad yang idaloi hapo Ahmad yang ikatu kani kinong yalam yang ki wewa hadir yang ijing pasi yang kian ba house dem kat praspa ru pawan kamong wa kejingile katma dang lai ko kasarkar pareng yulti ko wa lada pasi yang kian ba wewa pasi yo hakmat yang kipat ba hayawahan wewa penting ya kipat ba yang dari jentia kipon wa yo nut di yo le pacha ya kasarkar hanrei ki jentia kipon memorang din ki dam tengi ye jingile yo ki percha hakanika hol hakanika por ki manbe ki manba ki khenro ki khlon dap order kajing siap men UM lang loki hakanika por yo pedian ni hakanika invitation
yang senlan yang Trishalong kau to haro observation na ka jing rahe ka jing ski wasak kan mo ya sniap ka jing dap chispa san mo kundis nem ka sniap yang ukon dap chinram yang kerilong jantiang wo kyang namba jing cha kdo na ka jing cha le ben wa na ka rukom sinchar ka wong kende ka jing sniap para bulu yang kiparen ngamai di ocha history chaga yutang chaga parom chaga life yang ukiang namba hijab na khanau ma umarlen bon ki historian ki wada pre em kam bhai ho yang research yang history hinre kam wada e na yang theme la ne topic untuk ski uklam kauto learnings from the life of this great patriot, how to remember our fundamental duties when we remember his life. How can we ya kajim yung ni u klawat yung hari. Ki kita di jing hikai ki yo ini te. We MI ki kamram ki to yu le kam ki nong chong shnong ha kani ka jok ko kat ni. I jing yung kajing 80 yung walk yang namba a supreme sacrifice ka yung o. Hektian pareng ongi every brave fight has a noble cause. Jan waro ki jingale ki kro ha history of perthai MD ka daw na ni ka tenri was kem. Ka jingale apucha ek bor sancha ni pareng ondu ha ka ri dom jantia khasi jantia yong i hinre ha ka ri india hi waro ko wi to ka jingale ya ka jingchale ben ya ka discrimination we yo pem ne ka hok long ru man ru ki wada bo nong rem hagaliti sanchar yung kiri ki wada che kleng sa nong perthai kimi to kite ki ba phut i ki rights ki inalienable rights lane ki hok hadin wa yo i ka jeng let lot na ki phareng kari india da ye ko yung scam ne hagaliti sanchar yung kala ni ka constitution e ko i kita ki fundamental rights ye ki nong chok shnong waro ki hok ki wom ye di ulen ya one bru lani ya one bru ki wanto ki citizens ni ki nong chok shnong yang hari wele we ye you em kamni kam we em kamni wele we you enjoy ni ki hok to ni daw wa ki long shwa ki man shwa ki bru ki wa khro yang hari lani ki freedom fighters da yo jangai ni om kwa ki wa ki bru yang i uchak do chak hom ki hektian phareng freedom against the tyranny of British rule, guaranteed that citizens are able to live enjoying their rights which are enshrined in our constitution. Kini ki hok tan re inalienable rights ki wom ye du pen la ki wade e oblai hekten phareng ki pure ki haka political science haka civics, right to equality, right to freedom of religion kam der ihi wasiya so wan hagari india ga ni wa e go i to do i ho henre e go i ki kamram le kamju ki yuke man pre ki kam ki nong chong shnong pen mo ko nga he ni por ya iwi klam yung president o khro yung ki america ko late John F Kennedy EO ki immortal words yo jo stiao ki hampan i le kari yung PAP hinre kali ihi wo PAP le nagabunta kari yung P. Ask not what your country can do for you, but ask what you can do for your country. Haka Article 51A yung Constitution yung I the book ko tu kat ni tali kita ki kamram ki wa kam ki dong chong shnong ki wa stud ki wa chempang ki wa em ka jingit kle ki wa maya sikha egari iwa mo egari ya ka jilla ya ka janru ya ka chnong ka thau ya imlang sa lang pro koi em kam hai ubot em kam I yung khen kentang we wa kentu go ya ki kon ginat waro ya burong ya kita ki duties tehni por ki kani ski wa kan moi ya wo ya namba wa oban ya ka kendon wa a we go so yung ki fundamental duties you ong kam ni go a ong ko to cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom. To cherish and follow the noble ideals. Heni por kwa ukdaw yung luksa yung yang nampak. Hagitu kispas niya mo imu wakaya o wa jo udoro wa
chini chai chakasi jantia damani kiwadum ngen putepi yo awi putepi tho itam putepi ya science ke technology ka putepi kani Henry ko pure ka chim ko yung o sim ko yung hado kate wabayan lada istat itip point chai wo kiang namba o kinombot kiyong o kabay kiyong o hikay kiya kite kimo koron kita ki values kita ki noble ideals mo ongi kiwa penher sermu wat iki pareng kiwa da rap cheba hangito kipon ki civilizations kiwa da light chakman semen mo kinombot yung o da right jingmot dak chandra mo kani jantia to kari yung mau o kari yung kabay yung bao kari udaw yo kendi ki kon iksu nei bhai te kru indenu ya le hadu okut wat hadu yang ha udin pasi noble ideals yang ye jikla uma on umarlen o you mobilize you hot you khut ikinong chong shnong you lam you wangi you gather gi hagajo konong rin you ya le iteki sophisticated weaponry ki 12 regiments yang the British Raj कि वो तो ले कम मेंबर का पार्लियामेंट अथवा इलेक्शन ने मन जॉब है कभी नहीं कि लिस्ट कभी में आता मोहय मल्ली एक सेन राइट मोहय मल्ली एक सेन जंगिया तो बोल कि वो स्नेह हुआ तो करो का contribution yang ka sein राइट diminta ka jenguru yang hari jenggia bukan jo le kibi tikin sein kawi ka bong barap sam tuong ka sein right kawi ni ke sein kiwa tibru tiblai kiwa makor no kiwa renti la ko por kiwa ki ka discipline te e gi ro e sein right kiwa de yu puman kene kasi hado wa dasya itu gijinya kamgong de to kana de ka kana korom no Dr. Umar Kendia wadi AE kan tu lampran kamjo le ikong wadi AE jingklam pasal suk adu kate dinta u kiam namba ngakumo hipor bawan hajwai jo kli hile dau ki dau ko peman yo kiam namba u yukun ya ki pareng hadu u yu jikin yo mendapat ni kamu di kong lalu tu kejak dulu jantiai berubah kamu doa bahau man dapoi keling kari India keling kari pertai ber ateni ki function tu per merap yupi pinapai ki YouTube kami le merap yupi kejak bro ki baka culture ke yang ki kariti ke dustur yang ki kalakanan keselesong ki Deriam Indonesia berupa lepas ke Afrika yang di Uriam ke desitu sim lene de snare sim lene di tanah lepas ke keleng berset do plan lene hukum ke di snare plan lene kam ter mereka keleng dari India lene keleng ke partai bu yogi ki bru bu penyogi lene hebat dan kelam lene ino ki function ke per ki festivals ke per bu penyo de keksiar berupa Open you to kajak guru jantia, to kajak guru ke tibru tiblai, kajak guru ke betli, kajak guru ke ruspa. Itai daw na traya ki parang itu ipor, peman ko iki wa kamu change ke culture, kamu pen teme kom naik kini di buru jantia. Na traya la dem kelangan to historians, mereka wina ki jingya ki yang kiam lamba. Kwa ki parang kamu kelai jingai yang ki hewan hukum kam tam hukum tambru kam tam hukum culture keriti kedustur kwa ki kelai kwa ki impose nadu hukum hadu hukum mani belai ni hadu ki bentang kata ke wi ke wa gadau kau ar gadau stang di impose le permit ki taxes ne ki khajna कि वो फेर कम की खजनायूं लेने की खजनाएं कॉन्टैक्ट से चुको करनी होगी को आगे पर इम्पोज भाइयों की वो की ग्रुप को की बदब की वो बियन ये ले वो टैक्स की खनन वो यो लाए हदें आप हाउस ने के संचार के फ्रेंड
ia kerilum kasih jantia yang i sedang ku pun di tax sedang ku ong nakam tam ka be ni chat be ni kelam ni gitu be sedang parang interfere kata to ko wi ka daw ko wa man ikinong jantia kamon u ya lum kamon u pelang u kem nong ba to wi u nakinong mikman u wa yeu penteli ikinong jantia boro wi u wa yeu hijau poroman ready sacrifice yele dia uman unam nikmat kat kam ke jisnya nga ke ya tu ki bah the bone ki lida takli ki po the bone ki doloi ki wa yong diu man lida ubi berbor hakakam income yang le kakam yele tengarap ikat ubi do ubi on do ubi ndre yang nomba ready uci mi kata karai tegajing yele uman ko kecing le kebajol ha kampung ha kecing thoi ki bon bakla naman ko kam ka mini war ke kecing le kebajol ha ite daw wa kam himan ki juk ko menjua diskan kejantian rem ki katma ladam em ki wadai u kyang nomba ki chet kala nom kyang nomba to kinom jantian daw em ni kita ki betrayal lah ke juk ko kan ni lah ke juk ko menjua dan dipai ki ki bible ke leng le yogi berbor ki wadai to ki bru ne yung berbor ki wadai to ki perlok te kam ke nuksa de yogi ukyang lomba la cha dai cha kemu to de kai jing am yung ki bru ki bana po hi ki wo penyo ki wo pentip ki parang yo ko kemu ha ke jing penya ki ukyang lomba to ke jing sden besi ko man normal tu sden besi dan hi da pelai ti ko kam ong ki parang oleh dia kamu pergi ba the hatwau pasti ko the pelai ti the penyo si pai ba yo penting ni ki bro wa lada dang em ki usakmat kami ule un kecing penyam ko to sel si kecing penyam ko to man ka wacha le ben ite dau hipor wa pasti ko kamu ma ni kelam itu ki kenten tengah jo ma wa kya namba hi man pitapai ki noile kharin dia the North India, South India, East India, West India, keling. Wabon hi ame jile bon sarandar ki bro. Wabon hi man yak ki man jor ke yak em hi jile. Andre towards the NC wakilida ki sarandar ki. Andre wok yang lamba o hado o le neo. Kani penyo bo ko i jai bro ko yong i. Ke jai bro yong i wele ban neo. Wele wa shlo. Penyo bom to no hi ki nom ye le ki em lang o ki wa em chu o to ki bru ki wa shlo